Il-President tal-Irlanda Michael D. Higgins flimkien ma' martu Sabina jinsabu f'pajjiżna l-żjara statali ta' 3 ijiem. Id-delegazzjoni Irlandiża waslet f'Malta l-4 tard filgħaxija. L-ewwel impenji tal-President Irlandiż bdew il-ħamis filgħodu fil-Palazz Presidenzjali ta' Sant'Anton f'Ħattart fejn hemmhekk intlaqa' mill-President ta' Malta George Vella u martu is-Sinjura Miriam Vella. F'ċerimonja uffiċjali l-Forzi Armati ta' Malta daqqew l-innijiet nazzjonali taż-żewġ pajjiżi u taw is-salut liż-żewġ presidenti wara l-President Irlandiż spezzjona Gwardja tal-Unur. Imbagħad bdiet laqgħa uffiċjali bejn iż-żewġ presidenti flimkien mad-delegazzjonijiet tagħhom. Wara iż-żewġ kapijiet ta' stat indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet li fija qalu li fost it-temi li ddiskutew kien hemm il-gwerra fl-Ukrajna, il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, l-iżviluppi fir-reġjun Mediterranju u kwistjonijiet globali bħat tibdil fil-klima u l-migrazzjoni irregolari. Il-President ta' Malta George Vella għamel aċċenn għall prinċipju tan-newtralità li ħadnu iż-żewġ pajjiżi. During our official talks, we had the opportunity to discuss the excellent nature of relations between our two countries, who share a similar recent history and specific characteristics such as neutrality. Both our countries are also active members of the European Union and other multilateral structures, most notably the United Nations, where we share positions that are based on shared principles and visions. Il-President George Vella semma wkoll il-kooperazzjoni b'saħħitha li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi f'bosta oqsma u qal li se tkompli l-ħidma sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni f'setturi oħra. Min-naħa l-oħra fl-indirizz tiegħu il-President Irlandiż kellu messaġġ b'saħħtu dwar il-paċi. And this is what, in fact, our future, our Europe of the future must be, in which we will be able to take the things of the spirit that we want to share with each other and use our imagination in creating a Europe, as we all hope for, a Europe that will not be discussing war or endless war, but during what is I often refer to in the Ventotene Accord itself. It was people making peace in their own countries and sharing the means of making peace with others. Il-President Irlandiż qal li jinsab grat għal mod kif pajjiżna mexxa meta kienu għaddejjin id-diskussjonijiet dwar il-Brexit. Ma naqas li jinnota wkoll il-karatteristiċi uniċi li għandhom Malta u Għawdex fosthom is-siti storiċi li huma fil-lista tal-UNESCO. Waqt l-iskambju tar-rigali l-President Vella ippreżenta koppja tal-kantilena lill-President Irlandiż. Il-kantilena ta' Pietru Kaxxaru tmur lura s-seklu 15 u hija l-eqdem test letterarju magħruf bil-lingwa Maltija. Min-naħa tiegħu il-President Higgins ippreżenta lill-President Malti biċċa xogħol tal-arti ispirata mill-kosta tal-punent tal-Irlanda. Mill-Palazz Presidenzjali f'Ħattart il-President tal-Irlanda qabad triqtu lejn il-Furjana fejn poġġa kuruna tal-fjuri f'riġlejn il-monument tal-gwerra. Iż-żjara statali komplet il-ħamis wara nofsinhar fejn fl-Uganda ewlenija il-President Irlandiż kellu qatt ta' żjarat ta' korteżija. Fost oħrajn kellu laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela li kien akkumpanjat minn numru ta' ministri fil-kabinett tal-Gvern. Laqgħat ta' korteżi oħra saru lill-President Irlandiż mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia u mill-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Iż-żjara statali se tkompli fil-jiem tal-ġimgħa u s-Sibt bid-delegazzjoni Irlandiża se tagħmel numru ta' żjajjar kulturali fosthom fil-Konkatedral ta' San Ġwan u fit-Tempji ta' Ħaġar Qim.